Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YFC Makassar. Kali ini masih ada video request yang saya buat, yaitu dari akun Risalatang. Dia request untuk Jalan Gunung Nona. Ini kita masuk di Jalan Sungai Limboto. Kita putar dulu karena kalau dari veteran tadi tanda larang kalau kita masuk di Jalan Gunung Nona. Ini di depan sudah Jalan Gunung Merapi. Jadi kita belok kiri, nanti di lorong sebelah kita masuk di Jalan Gunung Nona. Ini sekarang di Jalan Gunung Merapi, tempat pusat penjualan perlistrikan. Ini juga saya sudah pernah buat videonya, video request Jalan Gunung Merapi. Oke, di depan ini kita belok kiri, kita sudah masuk di Jalan Gunung Nona. Ini ada Hati Raja. Ini dia yang dia request juga, Yummy. Ini kita dapat lagi perapatan dengan Latimojong. Jadi kita terus lagi karena di depan ini masih Jalan Gunung Nona. Dan sekarang ini kita dapat Jalan Veteran Utara. Find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through.
gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that I can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek. Ini depan kita belok kiri di jalan Gunung Salahutu. Ini ada jalan kota Salahutu. Kita putar-putar di wilayah-wilayah sekitar Jalan Gunung Nona. Find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek. Ini jalan Bulu Kunyi. Kita di depan masuk nanti di Jalan Rusa. Kemudian kita ke Lanto de Pasewang. Nah, sekalian nanti kita akan finish di depan Stadion Andi Matalata.
bagus, dia tulangnya. Ini rame terus ini lidah. Lidah. Ada bagus, dia tulangnya. Ini di depan pas kita dapat rumah sakit Dadi dan jalan Lanto dan Pasewang, kita mau belok kanan. Mari. Ini Mall Mari. Sekali Lumpias. Kita masuk di Jalan Kasuari. Sekarang di Jalan Maande Mapanyuki. Bilang kan sih. Menanggungin tuh. Sebenarnya dalam merokok. Dan sebenarnya dalam merokok. Dan sebenarnya dalam merokok. Indonesia dalam merokok. Dan Indonesia dalam merokok. Di depan ini kita dapat stadion kebanggaan Sulawesi Selatan yang sampai sekarang belum terbangun-bangun. Ini stadion Nandi Mantalata terbengkalai. Di depan kita dapat jalan X Cendrawasih.
menjadi jalan Risaju. Oke, sampai di sini dulu video FC Makassar. Terima kasih banyak yang sudah request. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.